Wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusiba. Endi sizga kelbegen, sizga тийбеген, al sizga buyurilgan narsa emas edi deydi. Peygamberimiz bir hadis, oşol hadis ulanısını aytkan eken. Ta'arraf ilallah fi'r-raha, ya'rifka fi'ş-şidda. Allah Taala'nı amandık uçurda, densoğluk uçurda, ırıskın keng, işin жүрүшүп atkан uçurda estegin. Ertege başına kıyınçılık gelgende Allah seni esteydi. Adam orup kalat, işi жүрүшпөй kalat, жақындарын жоготот, сыноо келет. Eң akırı varıp ölüm gelet de bari. Eş nerse bolbodum degen adamga ölüm gelet. Oşol uçurda Allah seni esteydi. Ya'rifka fi'ş-şidda, Allah Taala oşol uçurda seni. Kıyınçılık uçurda Allah Taala seni sözsüz esteydi. Ta'arraf demek Allah Taala'nı estөө azırkı amandыкta, kengdikte, saksalamachılıkta. Bul kantip dese Allah Taala'nın takvasın bekem garmanıp, çeklerini saktap, akısın berip, Allah'ını köp zikir kılıp, köp dua kılıp, uşuntip estөө deydi. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man sarrahu ayastajibullahu lehu inda şadaid vel kurab, fal yuksir dua fi'r-raha." Mınday degen eken. Kimde kim kaalasa, kimde kuantırsa, Allah Taala anı kıyınçılık uçurda, başına tүйшүк, сыноо келген uçurda duasını kabul kılsın dep, anda al, жақшы кенен uçurda duanı көп kılsın degen eken. Бұл дегени азыр денсаулыгыбыз жақшы тугандар. Азыр elhamdülillah курсагыбыз ток. Азыр мамлекетибиз аман. Үй бүлөбүз тынч. Bir туган бала чакабыз бары жақшы. Ушундай учурда дуаны көп кылып калыш керек экен. Пайгамбарыбыз айтат, ушундай учурда ким дуаны көп кылса, эртеге бары сыно жакшылык менен жамандык биринин аркасынан кууп жүрөт. Караңгыдан кийин жарыктык бар. Азыр кыш болсо, Кудай кааласа жаз бар. Андан кийин күз бар дегендей. Bir авалда тура бербейт да дүнүйө. Биз bir авалда тура бербейбиз. Ошон үчүн азыр дайыма мындай ишин жүрүшүп аткан мезгилде дүнүйөгө кирип кетип Алланы унутуп калбай, наоборот Алланы көп зикир кылып, көп эстеп, көп дуа кылып калыш керек экен. Эртеге башыңа кыйынчылык келгенде Алла субханаху ва таала сен дуаңды кабыл кылып сени эстейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: "Ман сарраху", кимди кубандырса, аястажибаллаху, Алла субханаху ва таала анын дуасын кабыл кылганды качан? Лаху инда шадаид вал кураб, кыйынчылык, кайгы учурларында. Анда эмне кылсын десе, фал юксир дуа фир-раха. Кең, иши жакшы, курсанчылык учурда дуаны көп кылып алсын дейт. Ошондо Алла субханаху ва таала буну эстейт дейт.